Oni su povezani sa zaštitom same Rusije od onih koji su Ukrajinu uzeli kao taoca i pokušavaju da je iskoriste protiv naše zemlje i njenog naroda. Pozivam vojnike Ukrajine da odmah polože oružje i idu kući. Svi vojnici ukrajinske vojske koji ispune ovaj uslov moći će slobodno da napuste zonu borbenih dejstava i vrate se svojim porodicama. Sva odgovornost za moguće krvoproliće biće u potpunosti na savesti režima koji vlada na teritoriji Ukrajine. Ovdje se radi o onome što kod nas izaziva posebnu zabrinutost i uznemirenost. O onim fundamentalnim pretnjama koje iz godine u godinu, korak po korak, grubo i bezobrazno, stvaraju neodgovorni političari na zapadu prema našoj zemlji. Mislim na širenje NATO-a na istok, približavanje njegove vojne infrastrukture ruskim granicama. Moskva već 30 godina pokušava da pregovara o neširenju bloka na istok, a suočava se sa obmanama, pritiscima i ucenama. Poznato je da smo 30 godina uporno i strpljivo pokušavali da sa vodećim zemljama u NATO-u dogovorimo o principima jednake i nedeljive bezbednosti u Europi. Kao odgovor na naše predloge, stalno smo se suočavali ili sa ciničnim obmanama i lažima, ili sa pokušajima pritiska i ucena. Vojna mašina se kreće i, ponavljam, približava se našim granicama. A sada nekoliko veoma važnih reči za one koje bi mogli biti u iskušenju da se umešaju u događaje koji se dešavaju. Kogod pokuša da nas ometa, šta više da stvori pretnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će dovesti do takvih posljedica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili. Spremni smo na svaki razvoj događaja. Sve neophodne odluke već su donete. Nadam se da ćete me čuti.